player myself uyabona Khawe ngicela mina ukuthi lo mfana we-keyboard umnandi lapha kuJumbo umnandi impela lapha kuJumbo Qhawe la kuwe umnandi mayezothukela simbona masombona njalo Qhawe akube kusaba mnandi kumele kuthukele Qhawe mhlambe uqashwe for ulive kuleyo event simboneke lo mfana we-keyboard evela uyabona nalapho Qhawe akezile ukuzodominate performance yakho nalapho uzosynthesize lokho enithi nina ngesintu ukunandisa ngekeyboard bathi keyboard yanandisa thina ke ma keyboardist siyazi ukuthi makuthiwa ikeyboard yanandisa kuchazwe ukuthi iyasynthesize uyabona ukusynthesize ke yini ukusynthesize ukunonga isound esuka ikhona ebese kuqhamuka ikeyboard nenote elihlukile elizoqhamuka libe umzwilili ukusynthesize lokho leli note lekeyboard eliqhamuka libe umzwilili yabona umzwilili omnandi kuyisound esuka ivele idominateile kanye nevoice yomculi so lo mfana we-keyboard sengikhohlwa nje igama lakhe sicela Qhawe avele ezimweni enjalo sicela angayidominate ilokhuze iperformance yakho ukeyboard player njengamanje Qhawe ayikakasilimazi ke nokho kodwa kuyabonakala ukuthi iya ngokusilimaza indaba ka-keyboard player odominator isound yakho kuma performance sicela ukeyboard player agcine studio nize nihlangane ko live performance la Qhawe into esifunayo kuwe sifuna ivoice yakho kanye nalobumnandi besound esilalela uma ngabe sivula ingoma yakho susa ama vocals lapha ya bese uzwisa eyakho isound I mean njalo ivoice but isound leyana ngoba ihlangene kamnandi sicela yona ikeyboard ayisixolele Nkosi yami imnandi yona kodwa sesiyabonga ngoba phela sikumaskanda sikhe esontweni akuyona igospel sicela nje umfana lo uyishaka mnandi ikeyboard yakhe uphiwe Nkosi yami lo mfana lona sicela ukumenjoya kuJumbo ya sicela ukumenjoya laphana kulomfana kwaHlongwana noJumbo nakoduma